mwaramutse neza. Ubu tugiye kubagezaho urutonde rw'ibintu 12 bigurishwa ku giciro cyiza muri Kigali ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Nimero ya mbere haraza igare rya siporo rigurishwa 120, ikaba riherereye ikabuga mu karere ka Gasabo. Nimero ya kabiri ni juice machine cyangwa imashini ingi mu ma restaurant bakunda gusukamo imitobe cyangwa izaji, ikaba ifite udupande dutatu, ikaba igurishwa 400, ikaba iherereye hafi ya LP Inyamirambo muri Rwezamenyo. Nimero ya gatatu haraza intebe zo muri salo zigurishwa 250, zikaba ziherereye ku Gisozi. Nimero ya kane haraza firigo nini cyane nziza kandi iri smart ijyanye n'igihe tugezemo, igurishwa 1,200,000, ikaba iherereye ku Muhima mu karere ka Nyarugenge. Nimero ya gatanu haraza imodoka yitwa Dawmazit automatic, ikaba igurishwa 3,100,000. Iyi modoka ikaba yarakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2005, ikaba inywa esase, ikaba ndetse ikoresha esase nkeya iyo uyitunze, ikaba ikoresha ibirometero 16 n'igice kimwe kuri litiro imwe ya esase. Iyi modoka iboneka mu karere ka Kicukiro inshuro nyinshi. Tugiye ku mwanya wa gatandatu ni Hyundai Tucson, ikaba inywa diesel, ikaba ari automatique, ikaba ifite plaque RAD Y, ikaba yaratunzwe n'umuntu umwe kuva yava muri Korea, ikaba ifite inzugi 5, ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2005, ikaba ishaka amafaranga ya nyuma 4,800,000. Ikiboneka cyane mu Muhima mu karere ka Nyarugenge. Uramutse uri interesse cyangwa ushishikariye iyo modoka, ushobora kuyisura maze ukaba wayigura ikaba iyawe. Ku mwanya wa gatandatu wa karindwi turagera kuri Toyota Corolla CE ya automatique, igurishwa 5,800,000. Iyi modoka iri muri zimwe mu modoka zikunzwe cyane muri uyu mujyi wa Kigali, ikaba inywa esase, ikaba ifite climatiseur, ikaba ndetse ifite plaque RADN, ikaba ifite imiryango 5, ikaba igurishwa 5,800,000, ikaba iboneka mu karere ka Nyarugenge. Ubwo uramutse uri interesse cyangwa ushishikajwe nayo, ushobora kutuhamagara tukagufasha. Tugeze ku mwanya wa 8, Toyota Corolla Machoine, igurishwa 4,800,000. Iyi modoka iri muri zimwe za modoka abantu bakunda cyane, nazo ntabwo zikunze kumwe. Ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2001, ikaba ifite imyanya 5 yo kwicarwaho, ikaba ifite inzugi 5, ikaba iri ku isoko ishaka 4,800,000. Nimba uri interesse cyangwa uyikunze, karibu uze kwisura ube wayigura ibe iyawe. Ikaba ikunze kuboneka cyane mu karere ka Kicukiro. Tugeze ku mwanya wa 9, ni ikibanza kigurishwa kiri Irunda, gishaka 1,12,000,000. Nkuko mbivuze kiri Irunda mu murenge wa Runda, akarere ka Kamonyi. Icyo kibanza kikaba kingana na metero kare 1,055, cyangwa ababara mu buryo bw'uburebure n'ubugari, gifite metero 35 kuri metero 40. Ubwo rero kino kibanza icyo wamenyaho, twari tumaze igihe tukigurisha 15,000,000, ariko kubera turi mu gihe cya COVID-19 twagikatuye tugishyira kuri 12,000,000.
kiri ahantu heza, kiri ku muhanda, ruguru y'umuhanda, nko kubizi n'ubusanzwe kubijyanye n'ibibanza. Ikibanza iyo kiri ruguru y'umuhanda kiba gifite agaciro kurusha ikibanza kiri munsi y'umuhanda. Kimwe n'inzu, inzu ebyiri zisa zubatswe kimwe, iri ruguru y'umuhanda iba ihenze kurusha iri munsi y'umuhanda. Ubwo rero nimba ushaka kubaka ukaba ukunda muri biriya bice, tugaye karibu ukaza ukigura ikibanza cyiza waturamo n'umuryango wawe. Tugeze ku mwanya wa 10, tugeze kuri Mercedes Benz C200. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Mercedes Benz, ikaba inywa essence, ikaba ari automatique, ifite ka video, ifite plaque zira wabonye RAEG, ifite imiryango 5, ifite imyanya yo kwicarwaho 5, ikaba ishaka $5,700,000. Karibu rero uze wisurira iyi modoka. Imodoka ikunze kuboneka cyane mu karere ka Nyarugenge. Nimero ya 11 tugezeho, tugeze kuri Toyota Hilux Vigo. Iyi ni imodoka dufite iri ku giciro cyiza, yakozwe mu mwaka wa 2005, ifite plaque RADL, kuri ababibonye ni manuel, ikaba ari Hilux Vigo, ikaba ishaka $11,000,000. Karibu rero uze wigure Vigo ibe yawe. Reka dusoze leze ku mwanya wa 12, ni Lava 4 ya manuel y'imbirigi, ikozwe mu mwaka wa 2002, ikaba inywa essence, ikaba igurishwa $6,800,000. Bityo rero tukaba tugushishikariza kuba niba ushaka kugura kimwe muri ibyo twavuze haruguru, ushaka kutukontakta tukagufasha. Ikindi wareba channel yacu ya kigali-life.rw, ukaba wayisura ukajya ubonaho ibintu tunyuzaho. Murakoze cyane, umunsi mwiza.